dani. Dan drugi, prvi dan smo imali tehničkih problema. Prvoga dana tehničkih problema, dakle nismo imali čime da snimamo, snimali smo kameru, ali nam je bilo mnogo komplikovano da ovo radimo. Nešto se desilo sa ovim telefonom, tako da nije htio da se upali ceo dan. Onda smo shvatili u čemu je problem, pa smo to rešili. Sad, drugi dan, vodimo vas ponovo u obilazak istog grada, zato što prvi dan nije bio uspešan, ali grad je lep, tako da nije problem da se obiđe 2 puta. Sve je to negdje u centru, tako da je to sve vrlo interesantno da se vidi. Grad je opasan zidinama, znači bukvalno je taj pravi srednjevekovni grad. U trgu imate one ljude obučene u tu staru odeću, baš onako interaktivno i baš lijepo i interesantno prikazuju istoriju grada. Ko voli ove srednjevekovne stvari, a znamo da vas ima koji gledate te serije koje su sad trenutno jako popularne, definitivno ćete se oduševiti ovim gradom, a to ćemo se potruditi da vam pokažemo ono baš, jer stvarno je grad baš divan. Evo, kao što vidite, ovo je samo jedna od kula, tvrđava, zidina grada. Dakle, bukvalno ceo grad je, to je centar, stari centar grada je opasan ovakvim zidinama i baš onako lepo. I sad idemo dalje. I sad idemo na jedno mesto odakle se vidi skoro ceo Italija. I ovdje su vrata mala kada su živjeli putanci. Da. Vrlo interesantno. Vrlo. I opet ove ogromne stepenice. Dakle, vrlo cool. Šta kažeš sad? Kažem da je super. Malo klaustrofobično, ali okej. I uspeli smo da se popnemo, dakle ovo je vrh. Držimo, ovdje jako duva vetar, nešto malo sipi kiša, ali pogled je stvarno divan, vide se sve ove crkve. Vide se sve ove crkvice i lep je grad, evo sad ćete da vidite malo bolje to. Sa ove strane Baltičko more, ovdje je jako duva vetar, tako da vi ništa verovatno ne čujete, ali u svakom slučaju tamo staju kruzeri i